na me waha because of eye abayuwa bi a nyame akese no na boronsama boni dia aye friend Afia Sengan Schwar sa abayuwa no edina sofo Kumchacha na waha sa abayuwa bi a nanim nya fe na wanyinya nanim etise prekwa waye bra a waba na Kofi Adoma wanwani issue a abaye ni Kofi Adoma sabe wakum aye nyina yenim eni ade a yen aye nua Francis ya fra na magrahab abie fan a obi e kana koma opeso sopoto efuru upem no abeboa na ade ya chen ya ye nya se Afia Schwar a ne nan hwia te se panie na no bagaya da waba be ye video se obi bia like Kofi Adoma fine na ye bie no wo de wansi di be ba akoto no bia wono wakese wo na wadono na wo bebre antini bia ni de kapre enfa ma Kofi Adoma one domafo akobo apam boyi kapre de support sa Kofi TV amade ya domafo so ye sokun anana no ma boni ya wo e ma wu no da me ka wo tu fo tam kase de guso boyi kapre e ma wu ati da sikapa ye de to eni ye japade e ma wu bi da me ka sika dantam kase wa kunya mu de guso domama sai okun awa asante maizo sawo kono na Kofi TV ko jina chire ana na no wabono. Sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma nya kwan wo dwuma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia ne yayi na befie. Na free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mu abekwa akokrokro no ekwan obefa so obefa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan wo adwuma. Ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay. Obutimi krokro busuafo kra kire wa umu. Omo wo hefa. AM Home Care and Nursing Home e wo Fanko Accra and Sawom Road. Fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dem dawasepa what's me breso. AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion and caring home. Ewradin Schwar na Ewradin Yankopon yo kase media de osofu Kumchacha na eneme waha na me waha because of eye abayuwa bi a nyame akese no na boronsama boni dia aye friend Afia Sengan Schwar sa abayuwa no edina sofu Kumchacha na waha sa abayuwa bi a nanim nya fe na wanyinya nanim etise prekwa waye bra a waba na Kofi Adoma wanwani issue a abaye ni Kofi Adoma sabe wakum aye nyina yenim eni ade a yen aye nua Francis ya fra na magrahab abie fan a obi e kana koma opeso sopoto efuru upem no abeboa na ade ya chen ya ye nya se Afia Schwar a ne nan hwia te se panie na no bagaya da waba be ye video se obi bia like Kofi Adoma fine na ye bie no wo de wansi di be ba akoto mu bia wono wakese wo na wadono na wo bebre wan se hwe wono wote wono eno me yada no so ene bia bodi lechi eti sa wo ye obi a wutie me na sa wo efiri wa opem da sa wo pese wo support Kofi Adoma wo firi opem ebo a nyame be hyira wo ya kenya me so nyampaibo ene nyame so enye ton so bo nyame so ye say unua kwa awo kirem awo yeyem na wo boa no James chapter 1 verse 27 Bible say nyame so me wote na hu nifi ewo nyame wo sa wo bi hwe enisia kunafo da obia obekwa awo yeyem no wo enemy ye beboa no etu wo bi nko ade ya Proverbs 3:28 Bible say men kan kire unua praska kobra na ochena wo de bema no ewo bra wo bi wo boto ma na bag Proverbs 3:28 eti ade a wo ye no sabe enye Kofi Adoma na wo ya ma no Colossians 3:23 o ya ma ewurade wose de mo ye bi ya mo nye manipa mo ya ma ewurade eti no
Ya papa Ibrahim Mahama. Papa nyame hyira wo. I love you and I like you. Papa yetumi abe support wa beboa. $100,000. $100,000. What you say? Wa $100 ye bi gu achile. $100. $100,000. Aye bi gu achile bebre and odi abeboa. Papa Ibrahim Mahama. Nyame hyira wo na urade nyo kase. Saa ne ya papa kwaku woten so. Na enkrofo bi aye na kwaku woten no ne Kofi ye adwuma and o me support no me boy. Ya papa kwaku woten so nyame hyira wo. Wono so de wode abeboa a wode aboa Kofi is almost about $40,000. $40,000. But ya woni yamba bi owa. Ya ne empanifu ni bi ya. Ya na nye bloggers e bi enkrofo bi na pese ba abonten a. Ya no won kora no won pese ba abonten. Ya papa Ibrahim Mahama wa bon krofo bebre won akoyi ye operation won akolebu ta de sabi won tumi mpia akwa awo so aboa won but won pese ba abonten sa ne ya papa kwaku woten so bon krofo but ya no pese ni nyina ba abonten tie bia se wonnimu a ya papa kwaku woten aboa bi nyame on hyira no etie bia yese ya popora no sebe ya popora no ohia nsuo won so efiri wakomam na pese wo ye bibia ekwan da ho na ekwan na da ho no aye firi wakomam a pese wo boa no memma se girl jimifo no aye friend of Afia Schwar ne ga no an sia yesi ne sia se fok emma bontin mekeke nkwase asem se wo a wo beboa Kofi Adoma da onipa bi abeboa Kofi Adoma no akese wo no wado no na ono kora na mo no me ye no kese no eda no so me hwade a osofu Kumchacha me gina we Kofi Adoma edi ni radio Kofi TV abo nkrofo a eye bebre kwa ebi se me Kofi Adoma eye Kofi TV me ne start ye minimum wa Kofi di abo nkrofo bebre but ewiase no ye wo wiase bia ya nenti ase ye kore nse de ni anochi supreme nani issue bai Kofi Adoma eboa ne kwan bebre so edi ni radio ni TV Eurezi fans e so de boa ene nyame to ne nsa frɛ no ade a na Kofi be ye bia wa ye boa anochi supreme sa wo de ya no to nkyɛn a ye nu ye frɛ na apreku man daughter tama apreku baka bosome na apreku man daughter ewuo Kofi Adoma woni ba me sofu Kumchacha me fie da oni apreku be ye interview o wie ye sabe wo de ni TV no Eurezi fine ema apreku ani gieye what you say ye hwe girl bi ne yefra na mamanta issue baye metumi akani pa bebre se Kofi di ni wuradu ani ni TV asopoto nkofo bebre by Kofi Adoma wote wono ompe kasa onu hu na ku na sa asema ba na sa ye sopoto na ne ye boa no da enipa nyina empanifo a mebubu wondin ya papa Ibrahim Mahama ya papa kwaku wote ni empanifo a won aboa ya se ya pokora hiensu da sabe on de fan bi ato sa wo mo bi apesa wo de boa na be boa da yetena wo ma sa girl ye friend Afia Schwar ne ga ho kan chimifuo kurase ni ba be kase wo abe support bi a wa kese wo abodua na wo bebra nyansani Nyankopon hyira na urade nyo kase ye be di gya wa ne se wo bompa ya obi ma Kofi wo bompa ya obi ema Kofi Adoma wo woni sofu Kumchacha de meka no wo bompa ya obi ma Kofi Adoma everybody needs somebody. Everybody shout, I love you and I like you. God bless you. Bye bye.